ngo indaya za Sodoma tuzibwirize zikizwe. None yatware kumwe andi matorero twatangiranye yose ajya kuvamo, dusigarana nawe. Abakijwe bose tubasuka mu itorero ryanyu rya hariya. Ndamubwira ati uzabaca hazagira ugutoroka. Yabitayeho yampamagara ababuraye byanze, none se ko twavuye mu buraya turarya iki? None ukavuga atari ko mana ubu nongeye kubazwa indaya mukabyaranywe n'imbarizo. Tukiyeruganiza tugashaka ibiryo tugashaka ibiki. Nuriya warakoze cyane, warakoze pe kurera bari abantu. Nubwo twari tukuri inyuma, none ADPR ikajya kuza abavugizi baza kubyumva, turabibamenyesha, baraza n'ingufu zose. Byabaye ibintu by'igitangaza. Aha, uraho ufate za Bibiliya, ufate za Bibiliya. Teme ya nyuma duhaye yo kwizera turi mu Baheburayo, turi mu Baheburayo 11. Niyo twasomije ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Ndasoma noneho umurongo wa gatatu. Ayewe Kristo we, ngwino uvugane n'ubwoko bwawe uyu munsi. Reka mbabwire ibintu by'Imana narabimenyene. Iyo umuntu yaje ashaka Imana arayibona. Cya kabiri, tumenyere wenda kuyitegerereza ahandi, wenda inkuba zirakubita bigire gute, ariko Imana nasanze iba mu ijambo ryayo kurenza ibindi byose abantu bazi. Iri inyuma y'ijambo ryayo ngo irisohoze. Iyo waryakiriye uko riri, ngewe iyo nje gusubizwa binyura mu ijambo. Kandi nimba naranahindutse, nge nahinduwe n'ibyanditswe. Nababwiye n'ubuhamya bwanjye n'ubukene nabomazwe n'ibyanditswe. Narasenze biranga ngo ninjire mu byanditswe, icanditswe kimara ubukene. Mu cyumweru kimwe nari mumara imyaka 7 ni pasiteri nuzuzwa ijoro n'amanywa. Ngashima Imana. Ejo narababwiye kenshi by'ukuri, yarambwiye ngo uzajya ubwiriza abakira bakire, ubohoka bohoke, uhinduka hinduke. Kera nasengeraga abantu, narabwiye ko nari ngiye gupfa kajya mu bitaro amezi 7 usengera abantu ejo n'amanywa, utarya esitomi gafatana. Imana yambwira koresha ibyanditswe bizafasha abantu. Mbonye ibintu bikomeye muri iyi myaka. Naroshe nandika ibitabo by'ububyutse by'abashakanye, ibitabo cyo kubohoka. Nahinzi ngo turazana bibura kimwe cyo kubohoka, ariko nyine twari tuvuye mu rusengero, ababigira ntibabashe kubibona hafi. Dusome 11:3. Haravuga ngo kwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nicyo cyatumye ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Ibigira gute? Ibiboneka bitaremwa mu bigaragara. Yani bivuga ngo ibiboneka byacomotse mu bita. Mbwira ukwegereye ngo mu bitaboneka byawe niho hahisha ibiboneka byawe. Yes. Aha. Harya ubona hari ubusa niho hazajya ibiboneka. Kwizera ejo twaganiriyeho pia nirimo ko ntayumva sha. Nibe niyo ngiyo ntayindi mugira. Okay, nga twe tumenyerega zijya ziba zirimo n'ibisirimba by'umuriro moto.
Okay, curanga amabuto numve ko arimo na tapi washizemo. Ewa Mungu wacu umuririmbyi ari hehe dusangiye namwe? Papi uraho? Barikiwa sana. Uriya niwe representanyi w'abarepresentangi wacu. Ubushuti buvuye nge bibwiwe n'abari abakobwa. Watumiye umuririmbyi ariko cyane ari mama wabo gukunda ba ADPR rero kubera ko nawe ari umwadeperi. Uriya yaririmba ngasanga umugore yashobeze ngo ninde wankubitiye umugore none. Naje kugira gutya nkabona nuriya mu muhungu uri mu televiziyo hariya umumama w'abandi ibintu byakomeye. No kuri bakambwiye ati uzamutumire. Nuko yaje rero tuba turamumenye kubera ziriya ndirimbo natwe nizo twaririmbaga kera banzi muri kaseti za kera, indirimbo zitonze n'izibisirimba zikajyamo ariko mu njyana y'ikabera. Nge niyo cyane twatangiriye mu njyana y'ikabera, bituma rero nkomeza ndavuga nzayisohora bari mu isi bayimenye. Niyo natangiye gusohora indirimbo ziri mu njyana y'ikabera nanga kwisi zitazamenyekana, nuko nononsohora n'ibisirimba biza kumenyekana bikwira isi. Musigaye mubona n'abandi babisohora. Nge natangiye muri 90 niba ari na kangahe guhimba ibisirimba no kubikora. Muri 2000 niba ari na rimwe nibo bwa mbere nakoze kaseti y'ibisirimba. Nta handi iraboneka na hamwe ku isi. Ndavuga ngo nigikwira ahantu hose sawa. Ngeze Burundi ndavuga ati ndabisirimba mbikubite bikwira amateleviziyo yose Burundi bwose ni gusirimba mpave nsubire mu Rwanda. Barasirimbye nazanjya no mu ntara nanyura mu isoko pande zose urahari mana we pande zose ahandi nanyura ku kabare nkumva ibintu ariko bana yanjye. Nasi Rwanda Nyabugogo ngasanga mbaza abahungu bati uharirimba ninde ngo nukuri ntawe tuzi ngo ariko ngo ashaka kuba ataba muri Afrika. Tawe Musa atireka shwita none se ndishaka kuba tuvukana nawe atireka ntimushaka guhura nawe. Yangiye kuja ku bitoro yacu rya Goma nshaka ngo baduhe kaseti tugende twumva ntayo twazanye. Nyabugogo bazidukorere bansaba amafaranga ku ndirimbo zanjye. Bati ninde ngo muzicuruza ngo turazicuruza ariko maze gucuruza kizingana gutumwa arambwira ati nyamaze kubona ko 200,000 undebere muri 2000 nimba ari na 6 ngo 200,000 amaze gucuruza ariko uzi nyirazo ntawe nzi bashaka kuba ngo ata muri Afrika ngo sinzi iyo yagiye. Ubwiye ariko we ntabona ko ari nge ngo reka ntibishoboka tibasi impezi yo kugura arayiduha turagura. Sindakumva irimo zamura piano. Yes, zamura curanga n'intoki. Yes, itegereje iy'isi ntibikorerwamo yuzuyemo imiruho we indwara n'amaganya kurira no gupfusha biragwiriye mu isi. Perako ndavuga nti we icyambaye saka uzaza ryari Yesu ngo wime ingoma yawe ingoma y'amahoro abera we abera baruhu uzaza ryari Yesu ngo wime ingoma yawe ingoma y'amahoro
abera baruho. Ibande bamutegereje batange haleluya. Imfubyi muri iyi si we zibuze kirenge, ingorwa zirataka zitegereje ye. Abami n'abatware bifashe ku matama. Abantu bari baza babuze igisubizo. Uzaza ryari Yesu ngo wime ingoma yawe, ingoma y'amahoro. Abera turuhu. Zamura ibiganza tuvuge ngo haleluya. Pera ikiganza ukwegereye ngo uzaruhurwa. Tegereza, uzaruhurwa. Ntawo mu isi waturuhura, n'imiryango mpuzamahanga ntibishoboye, ariko Kristo wenyine arabishoboye. Navuze kwizera ko ari ibintu bitatu bisobanura kwizera. Ejo navuze kimwe. Kwizera kwa mbere navuze ko ari ukwizera ko kwiyegurira, kumwihereza, ugahinduka ituro kuri we, nawe akakubera byose, akaguhuza na se, agahinduka nk'inka n'inyana yayo izireteshwa n'inyana. Irayafite ariko ntiyayaguha inyana itariho. N'ikimenyimenyi izitanga amata ntizigira inyana, izitagira inyana nta mata zigira. Naho mwebwe abanyarwanda zano bavuga ngo muje gukamenya ngo muzikame ngo amata y'abana ninde wabivuze? Tizinabazi nabugira ntabo zizi. Icyo zizi inyana zazo gusa. Imana izi Yesu gusa. Nta n'imbabazi igira zibyaremwe, igira imbabazi za Kristo. Yazimusukamo, Kristo nawe agakunda abantu. Ushaka rero ko Imana iguha, ni kubonane na Yesu. Inka ziduha amata kubera ko wazizaniye inyana. Rekura inyana yayo urebe ayo uri burara, urayakamasha. Ariko nta nyana ntuyabona. Nta Yesu nta juru, nta Yesu nta bugingo, nta Yesu Imana ntiyanyemera. Nibyo nasenga ntiyabyumva. Byose byumvira muri Kristo. Nicyo gituma rero iyo twazanye na Yesu, ayewe Imana irareta we, irareta ikayarekura amata y'umugisha y'umwuka. Imana ikayarekura kubera iki? Ko yambonanye nande? Uzamuka uri hasi cyane, uzamuregambe. Wejuri mbere y'Imana mfite umuntu mvugira, n'umukuru w'amata kandi yitwa Rukundo. Mpamya yuko izina rye riri ku mutima we, ugamvugira nta mwanzi Satana azaturega kuwa mbere akageza ku cyumweru, aja kuturega he? Barabeshe, reka aje kubarega kuko Imana irera kandi niko iteye. Imana igira kote ebyiri. Uru ruhande rwayo rwuzuye kwera no gukiranuka, uru narwo rwuzuye urukundo n'imbabazi. Uru ruhande rujya ruyibwira guhana amakosa yose kuko irera, ariko yajya guhana uru rukayitanga
rukayibwira ngo babarira kuko uri umutunzi w'urukundo. Imana ikatubabarira. Kwizera kwa kabiri niko tugiye kuvuganaho, n'ukwa gatatu uyu munsi. Ukwa mbere nari ngusubiye ngo mukumve nuko kwizera ko kwiyegurira kuduhesha agakiza gusa, kukaduhuza na Yesu nawe akaduhuza na Se. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera ko guhomba kuduhombya, kwizera ko gutakaza. Munyumve neza. Kwizera kwa kabiri ni ukwizera kuduhombya, ni ukwizera gutuma dutakaza ibintu mbere yuko turonka ibindi. Utarabanza gutakaza ubitewe no kwizera, biragoye kuzabona ibindi abantu bahabwa no kwizera. Usomye n'Abaheburayo hagira uhandebera 11:24 ndebe umuntu uhari. Soma, haravuga gute? Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Kwizera niko kwatumye Mose yanga ibyo. Urakoze icara. Itangiriro 12. Bibiliya ivuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yemera kuva muri Uri y'Abakarudaya akajya iyo atazi, ariko ngo akagenda ayobowe no kwizera. Yani imbere yo guhabwa arabanza atakaze. Yatakaje iki? Nihagira unsomera 12 wumve nimba atari bitatu yabwiwe guta, hanyuma munsi bagahita mubwira ibyo ari buronke. Nuko byubatse. Uwiteka ategeka Aburahamu, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu, hanyuma ujye mu gihugu nzakwereka. Ujye mu gihugu nzakwereka. Okay, ibyo gusiga birarangiye. Soma rero ibyo ahabwa nyuma yo gusiga. Nzaguhindura ubwoko bukomeye. Icyambere, nzaguhindura ubwoko bukomeye. Nzaguha umugisha. Nzaguha umugisha. Nzogeza izina ryawe. Izina ryawe rizaba rurangiranwa mu isi. Uzaba umugisha. Uzaba umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza. Nzanaha umugisha abakwifuriza umugisha gusa. Kandi uzakuvuma nzamuvuma. Uzibesha akakuvuma sha, nzamutwikisha, nzamuvuma. Kandi muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Muri wowe nimwe imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Munyumvire, asabwe gusiga, gutakaza bitatu, ariko munyumvire abwiwe ibigera nko kuri 7. Abwiwe automatique ahita ahabwa kubera ko yemeye gusiga. Nusiga Uri igihugu cyanyu, si nawe wari ukiyoboye, ntibari banakikuzimo, ntiyari na nyumba 10, ntiyari na mudugudu, ariko Imana yambwira gusa nugisiga kubwo kwizera no kumvira nzaguha igihugu kikwitirirwa wewe, kubera ko wasize igihugu kiwanyu kitari n'icyawe. Nuwemera ukagisiga, ndaguha igihugu kikwitirirwa wewe. Cya kabiri, nzogeza izina ryawe, uzamenyekana. Singahe n'ubu ndamuvuza Aburahamu mu 2025 umugabo wo mu myaka iriya za 2000 umanuka ugeraho uyu munsi urasanga ari nka 4 birenga niba atari 6. Ariko Aburahamu azavugwa nk'umugabo
nk'umugabo uri ukora kuri televiziyo, nibo abantu baba bareba buri munsi, ntibishobora kwira atavuzwe. Kandi igitangaza kubera Imana ko yemeye ngo nzageza izina ryawe, niwe muntu mu bizera bose mu bizeye niwe muntu uzuvugwa n'amadini yose akamuhuriraho. Habe nayo tudahurira kuri Yesu, duhurira kuri nde? Kuri Aburahamu. Kugira gusanga Imana isohoza isezerano yamuvuzeho ngo nsogeza izina ryawe, iranamubwira ngo nindangiza nzaguha umugisha. Nubona umuntu wemeye kugira ibintu asiga ku bwa Yesu, ukabona abayeho nabi, uzamumbaze. Wemera gusa ushaka kubisiga wenda ukayoberwa andi mahame y'ubwami, kuko Imana ikorera mu maprincipe n'amahame gusa. Icyo nacyo muzacumva. Imana ntigira amarangamutima. Hari abaza biriza kugira ngo ntiyiriza kugira ni nyogosenge se, muze mukanga ba nyogosenge. Na Imana si masenge ngo ndayikanga nirize. Ndabona bakizwa bakunda kwiriza we, Mana urabona. Kandi bakagira ngo nibyo, ariko iyo nuja muri komba spirituelle mu bitabo byanjye byo kubohoka, uzasanga kwiriza kuvuye mu bibazo guha imbaraga umwanzi wawe shitani kukugira nabi, kukurwanya gusa. Ni nacyo gituma benshi iyo muri gusenga, Mana urabona ko twanaburaye, aho hahita haza ijwi rikubwira ngo na nyogosenga ararembye, yavuze ko arwaye cyaka ibyimba, agahita azamura volume yo kurira ngo ayewe Mana n'amasenge kandi utarayarangiza, igahita kwibutsa ko n'abana bazabirukana ku ishuri babandikiye agapapuro kwejo buntu hasigaye umusibo w'umunsi umwe. Urumva uyu muntu ararira gere hehe ngo ayewe Mana we nibutse n'ikindi we, ibyo ukagira ngo ni umwuka, yo ni amareverasiyo y'isi y'umwijima ngo ikubabaze gusa. Agahinda k'ibyo mbuze iyo ari byo bindiza nagiye imbere y'Imana, unezerwa ni shitani, si Imana inezerwa. Ubundi muri Yesu nta musiviri ubayo. Bibiri ivuga ko twese turi abasirikare bande. Hari umusirikare w'u Rwanda murabona wiriza gute ngo yiwe ngo izuba fandi we riranyisha we. Hari uwo murabona kuri iyi mihanda n'ahandi ngo musange yifashe ku mutwe ngo fandi we izuba riranyishe we, riza ribakubita akaribwira ngo ndi ingabo y'igihugu, urakanga nde wowe? Izuba rikarasa rigaruha rikazima ahagaze, imbaraga zimutera guhagarara nuko yemera icarico. Jya muri Bibiliya uzareba amateka y'abanesheje isi y'umwijima, n'abantu bameze nk'abihare, bameze nk'abarakare, barakarira isi y'umwijima, bakarakarira n'ibihe. Namwe muza mwitetesha ku bihe ngo bibumve se, mwiyoroshe ngo ariho ibihe bigira gute? No, turi ingabo zande za Kristo. Soma amakuru y'abandi bagabo banyuraga mu miriro izuba riva, bakabwira ngo turagutwika nutihakana ibyo we, akavuga ngo njyewe nihakane nde? Nimuwatse muwongere nimuke kugira ngo mpagarareyo neza. None surabivuga iki ko wazamutse ntiwihakana? Abahungu batatu bagahindukira bakabwira umwami, apana kubwira polisi wo mu muhanda, bakabwira umwami, bakamubwira ngo Imana yacu dukorera. Ariko ngo Imana yacu babaro, Imana yacu dukorera ibasha kudukiza muri iryo tanura wakije. Ariko umva mbakundira kurushaho ngaho nakandi bavuze nyuma yaho, kandi nubwo Imana yaceceka ntidukize, ntabwo twahindukira ngo tureke kuyisenga. Twaramaramaje kama ni moto choma, ntidufite guhindukira, twariyemeje. Dufite abakizwa pfa guhindukira gusa ngo ubw'injangwe zarize.
abandi bapfa guhindukira gusanga ubwo umushumba atansuhuje agataha izuru ryatukuye n'ukuri kose, akaribyiringira n'amaso agataha byatukuye. Byagenze gute? ngo umushumba yanyuze undi yansuhuza. Umushumba erega ni mwene data twicaranye muri salo imwe kwa data wa twese twese. Natansuhuza uyu munsi azansuhuza uwundi, bitewe nuko ni mwene data dukuze. Ariko iyo uri kadogo mu by'Imana, shitani zisa na bene utwonyine. Umushumba akagira ibimuremereye cyangwa se akazi yahanyura atakubonye, ibibebe mu mwuka bikaba birasaza. Ngo murabibonye nta nubwo ashuje habe no kundeba dore. Ariko abakuze mu mwuka, abagabo nyabagabo mu mwuka agakunda Bibiliya. Mu byakozwe n'intumwa yaravuze ngo icyakora 1:8 haravuga gute buryo? Icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nagira gute? Nabamanukira azabagira. Ako kantu ndagakunda, ako azabagira. Pera ikiganza kwegereye ngo uri umugabo nyamugabo, niba utanari uramuba none. Ndava aha nakubaze mu izina rya Yesu. Icyo nkundira ijambo ry'Imana rishaka kurara ari kugiza undi muntu utaruriwe. Nabazaho azabagira abagabo, yani ubwana bushire, ububebe bushire, hanyuma muba abantu bakuze b'abagabo badatinya, badahinda umushitsi, abagabo b'Imana murabazi b'umwuka muza baribo abo sabe. Ubundi ibyiciro by'abagabo biratandukanye. Habaho umugabo wa mbere ni umugabo w'ubwanwa n'ipantaro, akaba ari wa wundi adafite icyo yamarira undi wese, habe nawe yarinaniwe. Umugabo wa gatatu, umugabo ugarukira mwabo mu nzu ya se gusa, aho ahajya hafasha rwose, ariko ntumubwire inyuma yaho. Abandi ntabareba, ntanazi ko banabaho, kubera ko ariko yahisemo. Imana izikunganya nuko imitekerereze yawe ingana. Hakaba umugabo wa kane, umugabo wa quartier cyangwa se umugabo w'umujyi, urebera abandi akabafasha, ugasanga ni umugabo wabaye umugabo w'abandi bagabo, ajya akemura ibibazo by'agakemura n'iby'abandi bagabo. Uwo mugabo ndamwemera rwose. Ariko hakaba n'undi mugabo wa kane umugabo nyamugabo, apana umugabo w'abagabo, umugabo nyamugabo. Ijuru rimwitekeye maze arigendana, ntagira ikimukanga mu buzima. Ni ukuvuga ngo ibyananiye abandi bagabo bose niwe mugabo wanyu uzuzana igisubizo. Ariko uyu mugabo nta handi aboneka iyo tugiye mu isi y'umwuka, agaragara gusa mu bizera mu isi y'umwuka. Ni umugabo ufite connection n'ijuru, ushobora gukurura, wakuruye amakakama y'ubumana akaba mwuzuye, uyashobora kunyuraho abandi batanyura. Nibo bagabo banyuze mu miriro bagasohoka ari bazima. Nyibutse n'undi mugabo, ni uwo nyine ngiye kuvuga, umugabo nyamugabo. Iyo usoma muri Samweli niba ari 17 niba ari 40 sinibutse, ngo Goliyati ngo amara iminsi 40 asaba Abisirayeli ngo bamuhe, bohereze umugabo. Nuko havuga bamara iminsi 40 Abisirayeli babuze umugabo. Goliyati abasaba nde? Kandi abari guhamagara bose barabaki. Icyo gihe Isirayeli nta n'umusoda w'umugore n'umwe wabagamo, bose bari abasirikare b'abagabo. Ndebera asaba abagabo gutanga umugabo, abagabo bose babura umugabo. Uranyumvira?
iminsi 40 babura umugabo, ngo buce haza akana kagemuye katari umugabo. Kondisiyo z'abagabo, nta bwanwa afite, nta n'ipantaro yari afite. Siwe mugabo wa mbere navuze. Umugabo wa kabiri yari navuze ko ari umugabo w'umugore we. Dawudi nta mugore yari afite. Umugabo wa gatatu navuze urebera famiye. Dawudi ibyo ntiyari abishoboye, ntabyo yari azi. Ariko kajya guseruka gafunutse mu isi y'umwuka, ari umugabo nyamugabo, ngo kahagere yumva azana ibiryo bararya, kandi babirya nk'abagabo, babirya nk'abagabo. Bamaze kubirya bari gukaraba, Goliyati arasohoka arabatuka, nimwohereze umugabo aze duhangane, ntimuhaze mwe. Rebera abagabo bahaze babura umugabo. Ngavuge gutyo, abona baraturumbuka bose, ngaje guhindukira abona umwe wese yinjiye mu ndake mu myobo, nkakujya kwisiha bose binjira mu myobo. Dawudi abona barashize. Mugiye he? Abandi ati shaka iyo nawe uje. Gute se? Wowe ntiwumva kiriya kigabo icyo kivuga? None umugabo avuze bivuga ngo mwite mu myobo. Ko numva basabye umugabo, kandi nkabona mwese muri abagabo, none se byagenze gute ngo mubure umugabo mwohereza ngo aje gukemura ikibazo c'abagabo? Abo bagabo mvuga baba mu bagore, bakaba mu bagabo, bakaba no mu bana. Abo bagabo nyabagabo baba mu bagabo, bakaba mu bagore, bakaba no mu bana. Kuko Dawudi yaravuye mu ciciro c'abana. Dawudi ababwiye baramwumve, funga umunwa urebe umwobo ujamo. No kumureba ntitujya tumureba. Amaze iminsi 40 n'umwami ari mu mwobo, nawe yihishiye yihambyiyo. N'amajenero ya Sawuli yose ari mu myobo, wowe uvuga nkande. Dawudi ati none mumariye imitsima, none mubuze umugabo uhaze waje gukemura ikibazo. Akivuga gutyo, Goliyati arongera arabatuka, noneho atuka Isirayeli, atuka n'Imana yabo. Noneho Dawudi aravuga, ubwo atutse Imana barasara, ngo bumve gitutse Imana, baravuga ati turashize, imyobo ibaye mito. Baranyika barabura. Dawudi akubitwa n'ingo, baravuga ati nuko Isirayeli imeze nahigeze. Imuhira tuzi ngo ingabo zirahari, tuzi ngo Isirayeli ifite ingabo, none nuko bimeze. Icyakurikiye niki? Agahungu uburakari butagatifu buragasaza. Karavuga ati sa koma bigenze gute? Mwese muragiye, n'abari basigaye aho bamuganiriza bona baradorongeye. Mugiye he? Baravuga ngo byarananiranye, n'umwami yararushashiraho umukobwa we, ashiraho n'amafaranga n'inzaha. Baravuga ngo uzamwicira kiriye azagira gute? Azamu umukobwa azamukore, ariko yarabuyova. Impamvu bidashoboka, ruriya ni rurerure, icya kabiri ni runini, icya gatatu ni ururwanyi rwa kera rwamenyereye intambara. Ninde ngo bavuge cyo Dawudi karasa? Urwo rurerure siko rwiza ntari buhushe we. Urwo rurerure runini, urwo se ninde waruhusha? Nimubwira umwami Sawuli ngo umugabo arabona saya lela fariga. Uri mana mana wabaye Imana, uri mana mana wabaye Imana, uri mana mana wabaye. Nimuvuga ngo haleluya, nyumve mu izina rya Yesu. Muvuze nimubwira Sawuli ngo umugabo arabonetse, mana yanjye iri joro iki cyumweru mugiye gusoza 21 jours 21 igomba gusiga muri ADPR hari abagabo babonetse bahagarara mu nguni zose
batari abanyamatiku, batari abanyamagambo, bahagaze mu cyubahiro cy'Imana bagahinduka inkingi z'ubutumwa bwiza. uvuze nk'umugabo yabonetse, genda umubwire umugabo yabonetse. Kubera ubwoba nihahamuka cyabateye, ntibanamenye umugabo avuze, bahita baravuduka bariruka bajya kwa Sawuli. Baravuga ati nyakubahwa, umugabo arabonetse. Va mu mwobo, umugabo arabonetse. Abagabo nyabagabo bajya bakura abandi mu myobo bahezemo. Sema haleluya. Sawuli arabonetse vayo. Sawuli arasohoka we, intebe barayishinga, ngo arangiza arabwira mwiruke muzane uwo mugabo. Abagabo bose kandi aho ni ibisirikare byose bose bariruka na teni militaire za Isiraheli, bose barirutse bagiye kuzana nde? Bagiye kuzana wa mugabo. Uwo mugabo ninde? Mu mirebere se y'abantu Dawudi ni umugabo, n'ikabutura yari yambaye, n'ubwana yari afite, n'imitsima yari yamunaniye kuyihageza. Mukanya abona ingabo korutege nini iraje ishoreye umugabo. Baraje, umwami bamwe imbere, abarinzi be barahageza ati nyakubahwa, barahageza tubakingurire, kingura. Abona ingabo birebire bigeririya we, birebire. Uzingene Eliyabu yareshaga n'abashama bakuru ba ibitangaza. Ndebera ibigabo bigera hariya bishoreye agahungu karesha gatya byose bikari inyuma, ngo bigere imbere y'umwami. Umwami araseka, sha noneho Isirayeli ibonye umugabo. Ariko Sawuli ari kureba biriya bigabo, habe no kurebaka gute. Ndamaraba baramwe ati nyakubahwa, kuba ureba hejuru ureba hasi. Nyakubahwa wireba hejuru, si umugabo ari. Imana ntireba nk'abantu, Imana ntitoranya ku butoni. Sema haleluya. Wireba hejuru ndebe. Arabaza ati mwatinze, nimuvuga uwo mugabo mumusobanure murimo. Bose bararebana ati nyakubahwa ntuturebe, ntabwo ari twe, ntimuri abagabo. Oya. None se bimeze gute? Ninde mugabo muzanye? Bose batunga intoki icyarimwe. Saka kabivuze ngako. Sawuli ati sa ninde n'uyu? Naka ngaka. None se mwe murabona uyu ari umugabo? Abandi ati ni wowe byivugiye mubaza. Umwami abavaho harakareba we, ibi bavuga urabyemera? Ni wowe wabivuze? Karamubwira ninjye wabivuze. Ninjye wabivuze? Wowe ninjye gute se? Batutse Isirayeli batuka n'Imana, babasaba umugabo arabura. Nkumenyesheje ko ndi umugabo Isirayeli yabonye, mpagaze imbere yawe. Gute se? Mfitegeko, tanga itegeko nkemura ikibazo. Wowe di Sawuli akora ibishoboka byose ngaca intege Dawudi. Aramubwira ngo uragapeti, daboro zana CV yawe, tubwira amateka yawe twumve, dukunde tumenye ko hari icyo wakora. Ariko nkunda Imana itajya igendera ku masivi y'abantu, ikarema yayo mu izina rya Yesu Kristo. Vuga amateka yawe, CV yawe ni iyihe? Karayibura. Igisirikare hari icyo uzi? Karamubwira ngo nyakubahwa nakibonye hano. Nuko kibona gusa nuko kireba, ntacyo wakoze, ntacyo nzi. None se wize ibiki? Ntabyo nize. Ubu se ushinzwe iki muri Isirayeli? Nta na kimwe. None se wowe uravuga ngo ujute warwanute? Ngarangize kumubwira gutyo, Sawuli akora igitangaza kubwira Dawudi, amubwira ubutwari bwande bwa Goliyati. Wumva ingene imbaraga z'umwijima zikora. Aramubwira ngo reka nkubwire Goliyati, we wikina
wakabebewe. Goliyati ni igihangange kirekire kiruta abafilisitiya bose. Ni umurwanyi wamenyereye intambara w'umuhanga. Agira icumu ryonyine rifite nimba ari ibiro 20 na ringahe. Yarasinze yagize guta avuga ibintu ndashaka kumenya. Ndebera gusingiza Goliyati. Ariko wazi ngo niho akamarire kavaho gatahe. Kuriya haya avuga biriya agahungu karasara. Nico nkundira abanyamwuka gusa. Iyo hari ibibazo n'utundi tuje nico gihe batogota sawa. Nico gihe basenga byuzuye. Amubwira Goliyati ko ari igihanga kagahungu karoma tumenya kubaho. Wikwirusha. Uravuze ngo ni umurwanyi wa kera. Ico cararushe naho nje ndacari vierge ndatangira none. Kabiri wavuze ngo ni kirekire, ngo ndi kagufi, ngo ndi gato ngo aramara. Ubwo ndi gato kagufi ukabona ari bumfashe uzabibaza Nyagasani. Ubwo wavuze ngo ndi gato kagufi ntari bumfashe. Ntimwasomye Bibiliya ntiyateye amacumu arayamara, yarayateye amushiraho habe no kugafasha. Ibyo akabwira byo kugaca intege nibyo gakuramo umusaruro wo kwizera ibigomba gukorwa. Arangije karambwira ati wantindiye ngahe vuga none se wigeze urwana? Aravuga ngo yasindarwana, ariko hari umunsi narindagiye abana biki b'indama hazi dubu ije gufata. Naragurutse sinamenye imbaraga iyo zivuye. Ndaguruka mfata idubu nyambura umwana w'indama ndayishwanyaguza. Saure izo mbavu utwo tubavu nizo twashwanyaguje iki? Akivuza gutyo karamwanga ngo reka nkubwire n'ibindi si idubu gusa, n'intare yaraje ifata umwana w'indama nayo. Intare wowe umwami aravuga nta mwene waba uri hano? Baravuga ati ba Eliyabu ba generale bose si bakuru be. Umwami ati nimubazane hano. Kandi bari bakirukanye, ntimwahabonye muri Bibiliya aho bakirukanye ngo subira mu bana biki? Barabahamagara ngo umwami arabahamagaye ku mpamvu z'ikibazo cyahabaye cya karumuna kanyu. Abandi bazi ngo kageze mu ntama bakirukanye. Nico nkundira abanyamwuka, ntawe uzumenya inzira z'abanyamwuka, uzubafungira ugasanga barameze. Barashibuka banyuraho abandi batanyura. Bazi ngo katashe gahagaze imbere y'umwami. Barabati niyo kare. Kandi umwami arabahamagaye ngo bahagere. Muramuzi n'isoni nyinshi n'ubwoba ati ehego turakazi. Ni mwene so? Ehego turavukana. Aravuze ngo yishidubu niki n'intare, ibyo murabizi. Bishima mu mutwe ati nukuri nakiyahuzi karayisha. Avuze atyo Dawudi uburakari butagatifu bo burasaze buragurumana. Ahita abwira umwami ngo nkubwire ndeka ngende vuba. Iyo nyiciye idubu n'intare irangabizo indakebwa y'umufilisitiya ndamuca igihanga ndeka. Umwami tugwa gasaze nimukambike. Bakambika ate n'imilitere n'ibikoresho kananirwa guhaguruka. Umwami ati noneho turashize. Impamvu kondisho z'abagabo bene abo baciriritse ntazo kari gafite. Ntikari umugabo, bakambitse imyenda y'abagabo bafite abagore n'ibindi. Naho ndibazi ko ari akagabo gusa ko mu isi y'umwuka, akagabo nyamugabo. Kabonye birakananiye abwira umwami tuve kubwire. Puraho ibisi nagize gute? Ibisi nabimenyereye. Umwami ati sa wowe ambara uje kuruga. Aravuga ati umve iyi myambaro mwambaye mukayisindirwamo niyo munyambika nkoje gutsinda. Imyambaro y'abatsinzwe niyo munyambika ngo ariyo njyana. Nimureke ngende uko naje, ngewe ndamenye uko mbigenza. Nimumvugire ngo haleluya. Imyanda yabo karajugunya, ibyuma karakaburira,
gafata umuhumetso ni n'agahago ke, aramubwira ati ndeka umwami uragenda ute? Ndagenda uko naje. Okay, ko gasaze ni mukareke kagende. Mbwira uwo mwicaranye ngo ndasaze. Iki ni cyo cyumweru cyo guca ibihanga, ibigatanya byari bihagaze imbere mu izina rya Yesu. Reba fariga, icyumweru ni iki ngo mubikubite hasi. Ndakurambisa wandindiye, ubwo bumvaga itangiye gutontoma kaba karasaze. Baramateye ni mukareke karamanuka. Bose baravuga tugwa kamanutse tube tuvuye mu myobo tube twota izuba. Umwanya barira kukica tube twota izuba nibikomera dusubire mu myobo. Kagenda batakizeyeho insinzi, ahubwo insinzi bayibona ku mwanzi wabo. Abatagira kwizera niyo miterere yabo. Iteka babona ibibarwanya ari ibihangange, bakabona bo nta kigenda. Hanyuma karagenda bona karagiye ngo kamanuke. Goliyati arakabona, Isirayeli ibonye umugabo aramanuka ngo agere mu kibaya, akarebye abona nta mugabo urimo. Niho yavuze ngo mwabuze umugabo munyoherereza akana se ngo ngire imbabazi. Arakabwira ngo wakana ndakugira gute? Ndakubagira ibisiga byo mu kirere, wowe ngwino ngo kagere mu ruzi. Karabati se ubundi nagenda rwana nde? Karebye kabona amabuye. Vuga ngo ibuye. Ahantu hose uzasoma muri Bibiliya ukabona hariho ibuye uzasurinyeho. Bibiliya yose ahantu hose uzabona hari ibuye uzahasurinye hose. Bibiliya ni prophetic ikomeye irenze iz'abantu bemera. Jya muri Bibiliya urebe Mose abwira Imana ngo ntakubonye iri josi barica. Imana ati umbonye ukabona udapfuye uzabibaza biwayo. Ninde uzubona ntapfe? Mose arabwira ndagapfa ariko nakubonye. None se bimaze iki kubaho utarakubonye? Imana ngibone Mose yasaze, aravuga ati usikuba umutipe yasaze. Uravuze ngo urandeba wowe? Ndakureba byanga byemera. Kundira Imana ikintu kimwe, niyo yiyandikira avuga ngo musabe muzagira gute? Yari gukwepa ikakwepera he? Ndakubona. Imana tusha ndubona byagucanze. Ngibone ko yamara amajira ngo atari kumve kubwira. Kugira ngo mbone ntupfe. Sekre ni ibanga ni rimwe gusa. Bugufi yanjye nawe, hagati yanjye nawe hariho iki? Hariho ibuye, hariho urutare. Nubona urugezeho ukaruhagararaho ukarwegamira, ushobora kumbona ntupfe kubera ko wegamiye iki? Nimumvugire ngo haleluya. Ibi biravuga iki? Byavugaga ngo ntawe uzabona Imana ategamiye Yesu Kristo. Ibuye Mose yegamiye yari Yesu Kristo. Urutare rwabahaye amazi, soma Bibiliya, rujya rutare ni Kristo. Soko y'ubugingo idudubiza yari Yesu Kristo wabahaye amazi. Ndebera umugabo bita Yakobo. Umugabo bamwirukanye arahunga, abura iyo arara, yagiye acu. Ngabone byamucanze n'ibiryo byabuze, ijoro riramufata. Ndeba kuba mu ijoro nta biryo nta nicyo wifuka wajyanye, ngabone biramurenze. Yibuka Imana yase, ngo yibuka Imana yase, aravuga ndayisengera harahabura. Ibitotsi ngo yumve umuruho umuremereye, aravuga ati reka ndebeho noryamo we. Ngo agere gutya arangiza hakurya abona hari iki? Abona hari ibuye ngo aribone. Aravuga sha ubwo mbonye ibuye. Ku mateka y'isi hari umuntu, hari aho murumva umuntu yisegura ibuye n'uburyo ribabaza. Ugize ibibazo ufite none ugiye no kurira ibuye. Ariko kubera ko yahise yinjira muri connection y'umwuka, yahise abona ko igisubizo atakibona nigeretse ku ibuye. Umugabo aravuga ati reka nisegure rino buye. Araryama ararambye ngo ari kubiteho umusaya. Umuntu wabuze ibiryo wahunze uri mu mbeho y'ijoro no mu ishamba wasinzira gute wowe?
ariko kubera kwa ngo arambike umusaya ku ibuye, hamanuka ibitotsi, hamanuka amahoro, ngo agira ngo arahumiriza asinziriye, ahita abona konegisi ijuru rirakingutse, abona urwego ruva mu ijuru rugagera kuri rya buye, abona ni muri rompwe, yaraye muri rompwe, harimo abamanuka harimo abazamuka, vaevye nuko gusa. Umugabo aravuga ati nono usiko nateje yambute yaje, naryamye muri rompwe gute ko nzi ko naryamye ku ibuye. Ngo agira ati abona Imana aho yicaye intebe, abona abamarayika bamanuka, ahita arabyuka arabangwa, erega hanaraye ni mu irembo ry'ijuru, sema haleluya. Abona ibintu n'ibindi ririya buya yisaguye, nta muntu warota injangwe n'imbeba n'ibiki yiseguye ibuye, azabona ijuru ryakingutse. Kubera iki? Ahita aba yaryamye mu irembo ry'ijuru. Kristo yavuze ngo ni nge nzira, ahandi bakavuga ngo niwe rembo. Undi rero wagize iyo revelation ni Dawudi, abonye igihanga gifite amacumu n'umwesikoti ugitwaje, iko kari konyine, karabanga Uwiteka we ari kumwe n'umutwaje, ariko ndabona ari uw'inyama n'amaraso, ariko njyewe ndi kumwe n'itaboneka, ariko itaginanirwa. Atora na wiki, atora amabuye, muri ya mabuye arareba, akuramo rimwe, rijya rimwe yibuka ko afite iki, umuhumeso, ahita arawufata atekeramo rya, yabanje arareka Goliyati aramutuka aramara, Goliyati amutera amacumu nudu birashira, ngabona birarangiye asigaranye inkota, nako gafata iki, ibuye gashira he mu muhumetso ngo karangize, karavuga toke aferi irarangizwa n'ibuye. Ubwo ibuye ryabonetse uri buye rizima yanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatoranijwe, zahora kwisunga ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kure. Uri buye we, uri buye rizima yanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatoranijwe. Muntangire haleluya ikomeye n'amashimu yakomere. Ay 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 ay, leva mfa. Agahungu gashiramwe iwe, umugabo ashiramwe iki, umugabo yahuye n'iki, ndebera izo mbaraga, umugabo n'ibuye byahuye. Mbwira ukwegerenga iki cyumweru umugabo n'ibuye baragira gute? Adepere mubyumve neza niba amatwi yafungutse. Iki ni cyumweru ibuye rigiye guhura n'umugabo, amateka akagira gute? Agahinduka mu izina rya Yesu. Kubitira uwo muntu igokora ngo wikwireba amateka, wikwisuzugura, wireba ubuto bwawe. Imana ya Dawudi niyo igiye kuba Imana yanyu, Imana ya Dawudi igiye kuba Imana yawe. Reba mforiga, Imana ya Dawudi niyo igiye kuba Imana yawe. Imana idatoranya ku butoni, ntikeneye amateka y'iwanyu, irashaka kurema yayo kuri wowe. Zahora kwisunga ushobora byose, kuko imigambi yawe ari myiza kure. Ibuye, uri buye rizima yanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatoranijwe. Muntangire haleluya ya ngufu, haleluya. Mana yanyu
gufata ibuye kariterera mu muhumetso ngo karangize. Abakoresheje umuhumetso murabizi mu kinyarwanda, umuhumetso regrage yawo si nk'ibindi bintu. Kugira ngo ukoreshe ntiwawukoresha uhagaze umpagaze, bisaba ngo ugire utya, akaguru kamwe imbere akandi, hanyuma noneho utangire regrage. Regrage ni gute? Ni ugutangira gukaraga. Babwiza ukuri, aya masengesho murimo ko murakaraga mwasaze. Ibuye riri mu muhumetso ko murakaraga, mwiziye mu cyumweru ca nyuma kugira ngo murirekure. Nawe yaratinze kurirekura, arabanza arakaraga. Mumaze iminsi mukaraga ibuye, ariko hari umunsi riri busohoke. Ndaribona risohoka kandi ntirizagenda ubusa. Ni ibuye ridahusha, ni ibuye rireba rigira amaso. Karari karaze ngo karatinda. Komantere zivuga ko katinze, kazunguza. Kubera iki yatinze? Kugira gutya bivuga ngo Uwiteka we, kwenda mbele na mimi nyuma, imbere nanjye kurikireho inyuma, ahasigaye urugamba rurangire. Ngo karangize gatangira kugira gute? Gukaraga. Gukaraga nugira gute? Nukubara imigisha y'ibyo Imana yagize gute? Kirazira kikaziririzwa kuja gusenga Imana ukayisaba utabanje kuyibwira ibyo yakoze. N'abatajya basubizwa naho byapfiriye. Uzirinde, nimba ushaka ko Imana ireta igakora, banza uyishekerere uvuga ibyo yakoze. Umuhungu yagize atya, aravuga, Mana we, nibutse ko ari wowe wakuye ba data muri Egiputa. Mana wakamije inyanja itukura, ubwo akabara karaza. Mana wabagaburiye mano mu butayu. Aho haba gatangaza kankuyemo. Imana igaburira abantu imyaka 40, ikabagaburira ahantu hatari umurima n'isoko, supermarket na seri. Abarya bose ku isi bazabikura aha hatatu: ni mu murima, mu isoko arizo supermarket, cyangwa iseri kakugoboka. Ibi ko ari bitatu, vuga ngo nta byari biri mu butayu. Ariko Imana y'ukuri yari ihari. Imana yabo yari ihari. Ibabera umurima, ibabera isoko, ibabera pamu. Mana wagaburiye ba datiriya myaka nta soko. Mana wakoze, arabanza. Mana wage danye natwe iyi myaka yose mu butayu, ntituzibagirwa ibyo wakoze. Unyemerere Mana, ngendane nawe mu butayu, nta byiza bihaba. Nyemerera Mana, ngendane nawe mu butayu, nta byiza bihaba. Ninunezerewe nganje yumva ijuru ryakingutse atange haleluya. Haleluya. Mana yanjye arabara imigisha aratinda. Komantere z'umugabo umwe, hari uwakomanse aravuga ngo yageze ahantu ngo ibuye ritangira guhamagara Dawudi. Rumwe atari ko ndekura umwanzi wawe namubonye, ndekura aho ahagaze ndahareba, ndekura uko aresha nakubonye, ndekura ibyo yambaye ndabizi, ndekura amacumu afite ndayabona. Dawudi ngo akaribwira ngo itonde mwimanyiwe, itonde kiruhe, nacyo cyashobewe ko kirareba akana kari muri ibi. Ngo Goliyati ngo aravuga ati nono ko karankinisha yemewe. Dore igitangaza, isi y'umwijima uziko itsindwa, izi koko turakina.
uzi ko ayo masengesho isi y'umwijima igira ngo ko murakina, izi ko bagira ngo ko turakina, abisi bazi ngo turakina, nyamara ntibazi ko urugamba rushushe rugeze kure. Urugamba rurashushe rugeze kure. Goliyati kagira gutya akaneza umutwe areba, yagarura akikagira gutya. Dawudi akabwira ibuye, banza ureke kibanze kiruhe kigagare. Ibuye ngo riraruha, rirashuha, umugozi urashuha, akaboko karashuha. Riramubwira ngo ndekura. Uwakomanse yaravuze ngo niyo yarijugunye giri asubiza inyuma, ngo ryaramubwiye ngo ahari nahabonye, naho yasize atafunze nahabonye. Muribuka ko yari yifunze ahantu hose, ariko muribuka ko ibuye ryinjiye hatafunzwe, yari yasize akagusa aka ibuye. Uri buye rizima yanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana iyo ryatoranijwe. Komera iyo Mana amashyi, haleluya. Umugabo ahita afata rya buye, arazunguza ngo agere ahantu yumva ko regaraje yarangiye, vitesi irashize. Aravuga ngo Uwiteka we, reka nkurekure, ni hahandi reka nkurekure, ndabona byakomeye. Afata rya buye agira ate, ararijugunya, araryohereza, asigara niki, uzamubera urwibutso ko ryavuyemo. Ibuye riragenda, ikigabo kurya kiri kugira gutya, ibuye naryo riri muri tageti gusa, kuko aho yafunze rirahabona, naho yasize rirabona, kandi ririshaka kumusigaho ritamukuyeho. Kubera iki? Yatutse Imana, atuka n'ubwoko bwayo. Kubw'iyo mpamvu Imana yahagurutse. Ibuye mu ruhanga rwa Goliyati, pa! Ibuye ririnjira, ngo bagire bacyo babona Goliyati aguye hasi, ngo yikubite hasi. Abisirayeli ati Abafilisitiya ati c'est quoi? Ngo abafandi babo barabwira ngo ya muzehe hariya nama yera arabyuka, hariya nama yera muzehe arabyuka, umurwanyi w'imyaka na kariya kandi arabyuka. Erega n'Abisirayeli ngo bamara umwanya bategereje ko gihaguruka, bakavuga ati yemewe nikibyuka kiragahita nawe. Ngo bose bamara umwanya bategereje ko kigira gute. Mbwirira ukwegereye ngo icyo kirwara cyawe ntikibyuka, iyo ngorane yawe ntibyuka. Ibuye ryayigezeho, ibuye ryayigezeho, ibuye ryahahahaha. Benshi muracikandakanda ngo wumve, ngira ngo biracagaruka. Mubwire ngo muzehe yaguye. Babyemejwe n'iki? Bose bari kuvuga ibyo. Umugabo nyamugara batereka mbereke ko ndi umugabo nya. Babona karirutse, karavuduka naho Goliyati ari, babona ko kamugezeho. None se ko atabyuka? Kubita inkoko rukwegereye ngo cyagiye icyo kigatanya cyawe cyagiye mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo cyagiye mu izina rya Yesu Kristo. Baracareba bagira byuka, babona kakigezeho, babona karunamye, gacomora inkota yande ya Goliyati, kayicomoye, babona karayizamuye, hanyuma karegera hari igihanga, karacumita gasha umutwe wa Goliyati, karawuca kugira ngo yemeze bene wabo Abisirayeli, yemeze n'Abafilisitiya. Cya gihanga ahita, komantere ziravuga ngo yahise agicomeka muri ya nkota, ngo arangize kugikura hasi igice cy'umunsi. Uburyo kangana n'uburyo urutwe rwa Goliyati rwari rungana, kugira ngo agiterure byabaye ibibazo.
karakukuza kugeza kakizamuye kugira ngo kerekane insinzi. Babona kazamuye urutwe rwa Goliyati karushize he. Ngo kamanika urutwe. Abisirayeli bose baravuga ati ko umwami ati ibintu bibi uzi ko kamwishe. Sawuli abwira Abisirayeli ngo inzu yose nimanika ibendera ryawe, inzu yose nimanika ibendera ryose. Bari buri nzu yagiraga ibendera, bakagira n'ibendera ry'imiryango ine. Aravuga buri nzu yose nimanika ibendera ryawe. Kwa Yuda baravuga ngo umugabo yabonetse nimuzamura ibendera. Barazamura. Kwa Rubeni baravuga ngo umugabo arabonetse nimuzamura iki. Bose barazamura. Mbwira ukagerenge iwacu turarizamura icyumweru. Iwacu turarizamura icyumweru. Sema lala rebaba fariga. Iwacu icyumweru turarizamura. Ariko ndanezerewe Imana yanjye. Iwanyu icyumweru murarizamura. No kwa Lewi barazamura, kwa Yuda barazamura, kwa Naftali, kwa Shere, kwa Gadi. Vuga ngo n'iwacu rirazamuka, n'iwacu rirazamuka. Sema haleluya, haleluya, haleluya. Ni bande biteguye kurizamura? Icyumweru rirazamuka. Refaniga buri muntu wese buri nzu nihaguruke irizamure. Buri nzu nihaguruke utora ikintu uzamura. Buri nzu nizamure. Kwa Lewi ndababona, kwa Rubeni ndababona, kwa Yuda mwarizamuye, kwa Gadi ryazamutse, kwa Naftali ryagezeyo, Rubeni ryazamutse, bose barayazamura. Bose bagira gute? Barayazamura kugira ngo bereke abanzi babo ko byahigize gute, byahindutse insinzi yatashe he. Munyumve vuge muhagaze. Ubu ngiye gusenga, ndumva umuriro ko turitura. Hari ibintu numva dushaka gusenya. Ndesha namaze kumva twinjiye muri komba spirituel. Ibyo bose barangira batu mwiruke abanzi bacu tubamare. Simbabeshe intambara ya Dawudi na Goliyati automatique mpita nyibona ka coupe du monde iyo hakinye Real Madrid nande hari. Abakunda gukurikira imipira mumfashe, ngewe narabiretse ko narayikinye kera cyane nyuma nza kureka. Real Madrid ni papi na Marise. Nuko mbireba mujya mubona iyo bagese umunsi wa nyuma stade bayuzuye, ibihugu byose byuzuye, televiziyo zose zo kwisi zagize gute, zuzuye zose ziri kureba match nire abagiye gutsinda. Ni Barcelona ninde. Bene uko niko byari bimeze igitangaza. Inyuma y'igori rya ekipe yose baba bafite amamiliyoni abashigikiye. Siko bimeze? Habe ni Rwanda twese tuba twacitsemo. Twese ni wanje mu rugo tuba twacitsemo. Iyo match yabaye iteka nsanga abahungu babaye ukwabo nabaye ukwanjye, kandi ntibashobora kuba muri koti imwe nanjye ntibibaho. Iyo match yabaye kuko bahita bashiraho amafaranga, batsindwa batanga amafaranga, rero bakajya handi kuko bazi ko bayankuraho bo nta nayo bigirira. Abatsinda nasanze imyaka yose ari njye utsindwa. Nacyo gituma ntakirebe inkino
kuko bandazaho stress, mugiye gutsindwa. Karwa nkabona birakaze ngahunga kigendera, murambwira ibyabaye. Kugeza ubu nkunda kureba match yashize gusa. Nahirimo ntumbaze sinareba rwose. Ngahe noneho ndebera. Aha, inyuma y'igori rya Dawudi. Inyuma y'igori rya Dawudi hari imiryango 12 ya Isirayeli ishigikiye nde? Dawudi. Inyuma yabo hari hahagaze ingabo z'abamarayika hatavuyemo n'umwe. Bari inyuma y'igori rya nde? Muzehe wa twese wo mu ijuru, Imana Data, nayo yari yaje, yari inyuma y'igori rya nde? Abamarayika baraha, Imana iraha, Yesu araha, Mwuka araha, abamarayika bari hariya. Isirayeli nayo iri hariya. Bose ko barareba mace, igitego kirataha he? Ni bande bari butsinde? Bose baraho, agatima kari kubyina. Ariko icyo nkundira Imana, ni Imana itajya yihinda ngo yikange. Yarizi ahari butsinde hariho. Nicyo gituma wa wundi yanditse aravuga ubwiri mu ruhande rwacu, umwanzi wacu uwadutsinda yava he? Ayiwe, inyuma y'igori rya Goliyati hahagaze Abafilisitiya, bose bari ahangaha. Inyuma yabo hari abazimu bose. Inyuma y'abazimu bose hariho Rusiferi gica nawe ari inyuma. Yasaze ngo Abayuda banigwe batsindwe. Ikindi gihe nzabisobanura. Iziriya ntambara zose musoma muri Bibiliya benshi nzazisobanura. Nzazisobanura izari zose. Abatazamenya Bibiliya burigira amakuru abiri gusa. Systeme ya Babiloni na systeme ya Yerusalemu. Itangiriro 11 Babiloni iravutse, 12 Yerusalemu iravuka. Niyo ntambara irwana ikarangirira mu byahishwe hana 19 ngo Babiloni wa murwa ukomeye ugize gute? Iraguye. Nuko byagenze rero. Shitani iraha, abazimu baraha, Abafilisitiya bari he? Baraha ngaha. Goliyati ari he mu kibuga hano hagati na Dawudi araha. Isirayeli hariya. Uzi kugira abafana, bene Yuda bose bakaba abafana bawe. Abalewi bose b'abatambyi bakabafana. Imana ikajya hariya n'abamarayika. Dawudi bagize batya kugira ngo yerekane ko insinzi itashi wabo, nukuzamura igitwe cyande cya Goliyati. Akizamuye Abisirayeli bose bazamura iki? Amabendera yabo bose bagira gute? Bendera ya Yesu inapepea, bendera ya Yesu bendera ya Yesu bendera ya Yesu. Nimumvugira ngo haleluya, haleluya. Umuntu wese anafata kandi mu maboko nibaraga cupa ragaki. Tugiye gukora acte prophétique. Acte prophétique. Acte prophétique. Tugiye mu kirere cya gihanuzi. Mwisi y'umwuka birakora. Ndabyemera pe birakora. Mana yanjye. Umuntu wese agiye kuzunguza ibuye rye. Uri buye rizima yanzwe n'abubatsi, ariko Imana iyo yatoranijwe. Ko murazunguza Goliyati wamubonye? Wamaze kureba Goliyati wawe? Goliyati yawe wamubonye? Yes. Twazunguje. Hanyuma icyo ngiye gukora, simbabesha sinsenga, umushumba niwe usenga, umushumba mukuru wa ADEPR asenga. Naho ngewe uko iyo bigeza mba nahinduye udusozi n'imisozi biba byarangiye. Singubesha ngo nyuma yaho nasenga. Nimba ari n'abazimu babagiye
n'ibikiyo byavuyemo bene umunsi umwe yarabikoze ahitwa Igitega mu Burundi muri stade ndabikora ngo nkora ibyo ari uwo baroze yabirutsaho ari ababyimbye inda bararutse bataha zashize umugore waragize uburaga atavuga yahise anyiruka inyuma navugije akaruru turiruka anyiruka inyuma mfatira iyo naringeze arambwira ngo rega mpa mikoro navuze ese wavuze iki naho kumbe amaze imyaka myinshi yaragize uburage ari ugira akabare ka mbere mu mujyi ni muri Makamba banyiruka inyuma arambwira ngo muhavuge ntiyavugaga akaruru ntasenze ngahe zunguza umuntu wese abanza arebe Goliyati we niba ari uburwayi niba ari ikibazo kindi niba ari imyuka yakuzengereje ndavuze ngo Goliyati aragwa Goliyati aragira ate hariya Goliyati aragira ate igikombe kirataha he kirataha ku bana b'Imana Dawudi arataha n'insinzi vuga ngo nanjye ndayitahana yes muri kuzunguza umuhumetso ongera vitesi mutuza amajwi ngiye kubara gatatu ndabara gatatu nitubara gatatu turavuza urwamo rungana na rurya baza bavuza iyo Barcelona yatsinze turavuza urwamo rungana na rurya Yosuwa yavugije bari turi nkike zahe n'amajwi prophetic tugiye kuri tura natwe nuko ndabara gatatu icya kabiri abashobora kwiruka wiruke ariko ntuguma huri cyangwa uzenguruka huri impamvu ikimenyetso cy'uko wavuye mu kazitiro wari warashizwemo ikimenyetso cy'uko usohotse aho umwanzi yari yaragufungiye ngiye kubara gatatu ndabaze rimwe Goliyati ari kureba ndabaze kabiri lelanfoniga rikaya ndabaze gatatu